Aha rwakatano rw'esabite yahwire abatura b'umugombore ya mwizi bakaterwa rubare n'umuyaga ebyasigira amaka mingi gari mu kutina gabasa kwija kuterwa enjara kandi ekyaro kyaceye yare ekiro kushanga umuraka gwa rya miyonga nico cyasingereyo kuteganisubwa. Umukazi wa Sendeje pia birarenda kuzara twabura twamutwara twamwegura ngo si twamutembya akakuni cyo mugisha twakiyakire kabuyanda yazara konka tumwegwize ngozi twinaho kumurarya ko tugwerirwa hano umutunga gwija gwatuskora urubare rwasutera entoche entindo nenguto byona bikatwarwa mizi abaho tubakine cyo kurya kandi okurugera hari chairman w'entebe yo kubanza abashija batandikire ku ngomaka okuza kushakira abana babo bugembera kutubakali na neihunga no muyaga no rubare nakira ndatayirwa abashija munana abasiga abana babo makana bacyara babo baraza kuronda sente ninga shikushakira makagabo mwenu nanisha aba government ingwe base twatiraho Rwanda yituninga cyari giti yo misho eri mbi munonga mwenu kabenda shawo government yatereza ubuyambi. Ishomero rya Cheyare Modern Church School eribiriri n'abana bari kurenga 5 naryo rikatwarwa umutunga aho ibizimbe bishatu byashenyukire kandi bibere byasigireho nabibijwiro mundo ubwa nyuma y'ishomero kutwarwa mizi abana benshi tubakagarukaga kandi baca bagarukira hatubona hamwe n'ubashomero mu kereziya almost byingi ibitabo bikagenda nebe bituriyo ntukosa tutirize gutiza akuko mwarebe mbere kuzabizira itine kite kitwasigizo mu ishomero n'abarabanka 5 abana babona ba master be bari bakabara barajya mu dirisa barabutwara he umunanka kubukunganyira mu kereziya. Ecyaro cyaciye kiri hansi y'ebishozi kirumama kagaru kurenga 3 n'abantu bari kurenga 10 obwishomero ya Cheyare Modern Church School ndiyo ribire ryo ryonka kandi ribire ndishomesa n'abana bari kurugana migero mu district y'Isingiro ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.